جه نواندا بولتن کردی اودیت نیوز ایوار باش. شوتاندن چل گوندی و نزدیکی 150,000 دار لگوندوار کوبانی و ولاتی رایدارین کانتونا کوبانی سوژدار دکن. لمغموری بالافرین آگر به داعش خستن و 2000 خورتین کرد لخانقین تولی حشد الشعبی دبن. نه روج جهل بجارتین پارلمانتوی ترکی رامانه و دنابرا AKP و هدف هفرکی. چند روزن آگر به دهان گند لکوبان شوتاندن و تنها نزدیکی 150,000 دار شوتاندیه. ولاتی ریوبریا کانتونا کوبانی سوژدار دکن جبر کو سوتمنی پیدا ناکن دا کو نافدارین خود جوت بکن و ریل پیش آگر بگرن و تنها نزدیکی 40 گند هاتیه شوتاندن. اف بو حفتاکه روزانه پیلین آگر ایریشی گندوار کوبانه دکن و تانوها بهتری 40 گندی لروجهلات روج آوا و باشوری کوبانه شوتاندیه. وی آگری زیانک مزن گیهان دزویان کتانوها تی تخمین کرن بهتری 150,000 داری زیتونه و فستق شوتاندیه و کدا ولاتیانا به 10 سالان بن پیکریه. من دوره 5 داره بس ای جیرونی من از بالضبط نزانم زیان پر بود دور پر واد نشوتاندن سبب موضوع تنه کو هم نف بوجون قرش نف دای پر و اورته وید که نه وارا و دمره نه امکانن وامرینه دور نف جوی ما در کردن نه مرسلی ما خدمت کرد ما بقصا عذاب دی بقصا مصرف مالی کرد بقصا موضوع بقصا آب بستیرا ما آب دادا ولاتی هوددن تاکو آگر کنترل بکن لیوینا آگر و گیهای زوها کو بهتری مترو که بلند بویه و نهاتی جوت کرن بهستره جدر فتین دست ولاتی آدم. لیج برکه بونا سو تمنی کو نهیج زوی کار زویین خواه جوت بکن جبر وی کیجی شینه ریو بریا کوبانی سوجدار دکن. تقصیری کانتون ملت گیش کل سر موضوع قید کرد. اره هجاره بدوره قید کردن. مثلا دوره 4 یا دور دانه می ام داره 8 یان او موضوع تاتنه 10 یا او موضوع تاتنه مریه دشم بالعردی خواهانه سرشم بل سلتر موضوع تدنه کی 4 دربان 6 درباره دارد مسافتی 20 کیلومتر او 15 کیلومتر او 25 کیلومتر دارد قاسی و موضوع تجی موضوع تدکی کی و بيكون او موضوع تجی حتی نه حاصل نکریه تو ولاتی نکاری بود تکز بکرا کجه درا آگر چیه لی اسایشا گندواره کوبانه درا دگهینه که صدما سرکه اوه هیج مارک جگندین شووتی دانین شردانه سبب آره چه به یعنی اون زمان منطقه که حدودیه یعنی جی اشتباکات وانه 23 داعش داویجه او فشنگ متفجر داویجه هاوان تنه آویتن دیسا دنیو اراضی نیو عرده دا پرتاف هنه بدن مکه گرمایی چید که او جی دینه آرچه ببه یعنی هنک احمالی جی هه یعنی چکن جغاره جی بکی هنک جان چید به تیجی ای رو وی خستنه نه تشتکی یا نتیجه زاریا کی یا نتیجه جغارا کردی عام دا آویتیه یا نتیجه فشانگه که حار قاتل عرضه کتیه او نتیجه هاونه که تشتکی متعمد تنه مجارا شوتاندنا گندان بویا مجارا که سرکه و هن آلیین سیاسی دخوازن که وی مجاره میوت چنین آنگو استثمار بکن لدجیره و بریا کوبانی لیکولینا ما گیشته انجام که آگر جداهی ناکه ناورا گنده کردان و عربان و پرانیا گنده که هاتنه شوتاندن شینین خواه کردن دوی مجاره دا برکان الفرات دا خویانیه که فرمی درخست و تیدا راگهان که او نبر پرسیار و سدمن جشوتاندنا گندان را و تیدا بانگا آلاوی راگهادنه کرن تا که لیکولینن خواه چیکن کدا ولاتیانا به 10 سالان که خدمتی واداران کرن ایرو آگر برنگی که هوانه ایریشی وان دکه و کدا وانه 10 سالان لعرده دخه ولات بکر اورینت نیوز جگونده برخواتان بله تماشاوان هجا جبور آواستاندن سر شوتاندن گندان لباشوری کوبانی آن هلگلمه هرچو شهین وزیر کار مروواهی کانتونا کوبانی
برێز هەرچۆتە بخێراتی vê بولتنê çel gund 150,000 darên zeytûnê temenê wan nekîmî 10,000 salin di rojhevekê da li ber çavê welatiyan wan dabûn. Gelo çi çareserî li pêşveyekê heye? حرشو شاهدم سروكي ما بمروفا من كانتونا كوبري دا بله وقيان صلاف بكم شارسري تننا يعني دجمل لفيش ما از بخوا شخصيا دركاتم ببا موضوعات تحقيق كر بقنديارة تحقيق كر مقضايا فيهم بتشابه خاتم يعني هالي غربي فريترا قضايا متفجر دوين كافي طبعا هافينا وبرت تفجير تنبو كون عرضان راكن وشوبان راكن طبعا دجمني تضربوا بله قضايا متفجر دافيجن وار بنيف شوبان كافي نيف بريزون كافي ار ورقه بيوي دقي دوران كانتونا كوباني طبعا مزوج فلاحا رأمنكر بساركي تشجيعي تركي داني بلكي تيشكي نوعا ما كماسي هبون يعني تقصير هبو طبعا ظروف ما وظروف يعني روشه ونيا مازوت الجامعة نمع منا مازوت اشتركي تينن وبساركي تشجيعي الفلاح مباركن كداري حماية بكن وماكينة إطفاء بشكل مستمر لسر فأوان ساكنة بريز هرچوج كرامتا تدبيجي ما مازوت جو تركي آنينا مازوت لجود كارم بلاو بو جبو چاندنيا كسكاي وك خيار و فرنگين لكوبانيتين چاندن لگلو پيوستي نها بخيار و چاندنيا خياران هي لگلو پيوستي بدار زيتونان هي نا دانا وان كنيف داران راكن حياة لجان دركاتن كو كشف فكر كان نيف داري خور راكنا راس راكنا لرانا كرنا وكم ياك برج مازوت بلا كرن يعني نكمي 150,000 لتر اسبوع برد بلا كرن ابراهيم بله از بخال لسرقم يعني كاك هرچو لسر فيكيج هين الا من راگي هاندنه و سوشكار دكن دبيجن هيزنيه پگا اگر ب دارو ملكن ولاتيان خستنا و تمجي سوجه دكه داعش راستيا فيكي چيه تراسيد بيا كده تنانا ابراهيم تراسيد بيا كده تنانا منجي باشورا بيس وذكرتم بخام ترغو تحقيق والسرد مساله ساكنيان يا باكي كو هاجر في كاري بك ام جيش كنا حواله يا باكي يعني وام قد يا باكينا كو في كاري بك يا باكي براسي كاري وطني في كاري ناكي اطلاقا يعني وقضايا في كوجوده كده داتن مدين قضايا في جالي قندي ديكان داتن جالي سرين دا قذائف سطحي مبنى صوامان داتن قذائف غربي فريد داتن طبعا قذائف متفجر اللي بعدان دكاتن يعني تفجريان وار بعدان خصن بله بريز هرشو رايدارين كوبان انها كانتون لبرچاوي ولاتيان رايدارين كانتون چو خاص كارن بيجن زيانن گزرار ولاتيان ديال لسرويا كي گلو لهمبر ویکه چکارن آلیکاریا ولاتیان بکنه و کسی هانا کو ضرر دیتنی جاره که کوبانی به ویرانه چو نهاجی کوبانی بشوات داره بله ام دستکش یعنی دنی گیت خوازند به مسئله دا و کانتون کوبانی قاندی تیدا ہے آلیکار دکه آلیکار به مواطن خورا یعنی ده حوالا می کانتون بخواد داره وان شود يعني حوالا که ما حمزه محمد رئيس هيئة نقل الجامعة 7,000 داری خواه شودیا حوالی که میدیم ابراهیم کردو تقریبا 4,000 داری خواه شودیا پر کسی هانا کدار وان شودیان کانتون تعویض مالی دانا وان جبر کو عرضان راکن اونا کدین و عجله آفزن و کدار اونا کدین بخاورن يعني انقاذ ما يمكن انقاذه برز هرچو شاهین وزیر کار مروواهی کانتون کوبانی گلکس پاس بو بشداریه و بانکی مون رادگهینا کو گل سوری جبر توان شر بیهوی بویا و تاکز جدکه کو چرا سرکردن کریزا سوری سیاسیه سکرتر گشتی نتونیه که بوی بانکی مون در راپور خویا ماهانه دا 27 گلان راگیهاند کو شر لسوریه 220,000 کس کشتیه و هجمار کزیده یا نشتجین به جهن و به وار هشتیه بانکی مون دیار کرد جی کو هجمار 23 میلیون کس لسوریه پیوستیه نزدیکی 12 میلیون و 200,000 کس با الیکاری مروواهی هیا دنا واندا 5 میلیون زاروک جی هنه بانکی مون بالکشان سر کمکوژی یعنی که لسوریه چه دبن و گوت پیوستیه آستا کمکوژیان و ویرانی لسوری وجدانا نافدولتی بهجینه هر وها بالکشاندی سر ویا که گل سوری باجارن خواهین نما دکارن چاوره بکن پیوستیه چارەسەریە سیاسی به تدیتن
سکرتر گشتی نتونیک بوی هیزن حکومت سوری به کارانین برمیلا تقینر توانبار کرد و گوت جی که او برمیلن ولاتیان سیویل بی جداهی دکجه بانکی منتکز جکریه که چراسری کریز سوری و 5 سالان لسوری دقوم سیاسیه و نه لشگری به او چقاس زو آلیان شر لویه که مکرورن ده بوگل سوری باشتر به. سروک وزیر ترکیه و سروک پارتی AKP احمد داود اوغلو را گیهاند که ترکیه ده آلیکاریا خواهش بو پنابرین سوری بردوام بکه. هر بسا احمد داود اوغلو لگل جوامر کی پارتی AKP دیار کرد که آلیکارین ترکیه بو پنابرین سوری ده بردوام بن و دجبریا ترکی توانبار دکه که او آلین رژیم اسد دگره. جالیه خواه و اجانس آنادول یا ترکی دا دیار کرن که اوغلو جا عرب ترک کرد ترکمان و مسلمان و خریستیانی سوری خواست که او بیک بن. دیرا انجلیا یا آلمانیا و جبو آلیکاریا پنابران بانگل ولاتی نتوان یک بوی کرد که پنابران سوری ور بگرن. هر وسا و لگوری اجانس آگاهیان یا آلمانیا که سروک اودای کوشبری یا دیرا فولکر یونگ راگیهاند که سیستم ویزا بو پنابران سوری دور رابه دا که کاربن در باسی آلمانیا به پرسکریک بن و گوت که دو ام خواسته که پنابران یه سوریه ناسدانن بکن دا که کاری بن بشداری جیانا نو یا آلمانیا ببن. لالیا کیدن رخصنا داعش کمکوژی کنو لباجار تدمر دیروکی لسوریه انجام دا و حجمار قربانیان جی 20 کسن. لگوری داخویانی روانگاه سوریه مافیا مروان که 27 گلانه چکدارن رخصنا دولت اسلامی یا رادیکال داعش 20 کس لسر شانوی رومانیا یا دیروکی لتدمر سوری گلا باران کرن. داخویانی دهاتیه جی که دهانه یا کشتنا وان کسان جالی داعش و او بو که عرب شیعین و لگل رژیم اسد شردکن. درباری روشا میدانی لسوری ایرو لگندوار شامل لباجار عربین 7 ولاتیین سیویل به انجام توپاران فروکین رژیم داجیان خوشدستانه و لگندوار ادل بیجی باجارو که خانشیخون و ابلین راسی توپاران که فروکین رژیمان تین. آگاهیم بهتر در راپورا بدام تماشا لگندوار شامل لباجار عربین فروکین رژیمه مالن ولاتیان به هجمار که رشناسیمانی توپاران کرن و لگوری هنجه در میدانی کو بهتری 7 کسین سیویل ده انجام و توپاران ده جیان خوشدست دان. لعالی کیدن باجارو که زبدین و باخچه بیت جنجی راسی توپاران فروکین رژیم هاتن به کوت زیان جانی لوان دوران چه ببن. ده همان دمه ده لگندوار شامل لباجارو که مقروصه یکیتی اجناد شام یا اسلامی را گیهاند که هیزنوی برسوا هولدانا در باسبونا هیزن رژیمه لعالی نافچه چیای شیخ دان. هروسا و لگوری مالپرا یکیتی یا فرمی که هجمارک جلشکرن رژیمه جوه نافچه رویان و هجمارک جوان هاتن کشتن و دازانین که لشکرن رژیمه هولددان که ماینان لوان دوران بچینن. لعالیه کدن لگندوار ادل به هنجی درن ارتش الفتح را گیهاندن که هزنوی بارگهن لشکرن رژیم لباجارو که اریحا و بالافرخانه عبدالظهور به موشکن هاونه توپاران کرن. هروسا فروکین رژیم در دورا بالافرخانه و باجارو که معرت نامان خانشیخون و عبلین به هجمار که رشناسیمانی آرمانج کرن و ده انجام ده هجمار کسین سیویل بریندار کتن. ده همان دمه ده هنجی در میدانی را گهاندن که لشکرن رژیم این که لباجارو که فوعا به جهبونه باجار بنش بموشکان توپاران کرن و لگوری همان جیدران که ده انجام و توپاران ده گلک باخچه لدر دوراوی باجارو که هاتن شوتاندن. هجای بیرخستن یا که هیزن رژیم هر سال وکی و دمه وان باخچه توپاران دکه. گند انجرلی لباشوری کوبانی به 12 کیلومتر دکوه و تیدا 4 مال هاتبون ماین کرن و ده انجام تقینا وان مالان دا گورستانک هات آوا کرن و او بو سدم کوشینین وان گندان جارا کدن ببن پنابر. گند وحیدی کرش آنجی گند انجرلی کو به 12 کیلومتر لباشوری کوبانی دکوه قدر آوی گندی بو کو به باخچاک جچاندنا ماینان را لسر دست داعش پشتی رزگار کرنا کوبانی. کج نه مالان
4 مال هاتن تقاندن و ده انجام دا گورستانک آوا کرن و ترم 5 کسین سیویل کو جیانا خوش دستان ده انجام دیاردیا ماینان دا. و فرد بي جندة واحد كوريش معروفة بالمنطقة ده بالنبي مال دياع بعد كوباني رزقار بو جند رزقار بون هادنا جندة خا 4 مال تدا تقيان 5 كشي تدا مرن و جند جين ها بوش کرنا برماینên çekan xuya dike ku şerekî giran qewmiye li vê deverê lê neçarbûna Daeş dibin lêdanên hêzên Burkanil Furat hîş ku dest bi çandina maynan bike ne tenê 5 welatiyên sîvîl lê 2 şervanên YPJ pakirawan bûn de encama rêzgarkirina wî gundî da. 7 kes li vî gundî da şehîd ketin di din jî heval bûn wekta çalakî ketine vî gundî şehîd ketin têda û 5 kes jî gundî bûn. سێ خۆنیاکی دابوون دەش خۆنیاکی دابوون و خانەی دیژی کوچک چوو بە قێپە ئەوجی فەجریا بوو خانە تاقییا بوو نه ئەو کوچکا بێ دەبوو کەسی دی گوندیان داوات دەکەتنێکی دیسارەکە جیوانە خوا دەست داون. Çandina maynan bûye tehdîdeke ciddî ji jiyana welatiyên sîvîl ra ku tanûha nêzîkî 6 sîvîlî jiyana xwe ji dest daye û ev yek bû sedem ku welatî bi tirs li gund û mal û milkê xwe vegerin. هم لا دلی خانه خوازه ام گیشکی گند گیشکی 5 مولن 5 مولا ما 5 شهید مدونه ما 5 شهید دونه 3 جنا بیشونه مونه زو وزاره یهور کسا بی چه وگنه دلی خانه خوازه و نوه داره بمرن والا بمرن یعنی کنها دعوی دابونا برا بمرن هندری مران ند شوتیا بس وارن مول مدنیان تیکن اونی 5 مولان 5 شهید هرن گند گیشکی 5 مولن Tê zanîn ku nêzîkî 15 gundan tanûha mayîn têda hatine çandin wek gundê Şêranê 3 endamên YPG têda pekrewan bûn her wiha li gundê Minazê 5 sîvîl li Termik 4 li Tefşo 3 li Yêduqê 7 û hêjmarek ji gundên dîn û rojane nûçeya pekrewan bûna kesên sîvîl bi mayînan tê bihîstin. Siyaseta çeteyên İslamî bû sedem ku careke dinê ev gunda bibe penaber û koşber piştî ku li gundê xwe vegeriyan û wan nizanî bû ku wê bibin armanc ji siyaseta çeteyên İslamî va ku roj bi roj kesên sîvîl armanc dikin. Welat Bekir, Orient News, gundê Dayax, Kobanî. Malbateke Kurd li bajarê Qamişloyê şervanên YPG tometbar dikin ku zarokeke wan ya 14 salî li bajarê Qamişlo revandine û heta niha lê xwedî derneketine. Yek ji wan malbatê bi navê Kadar Yusuf Amer ku pismamê zaroka revandiye ragihand ku dotmama wî ya bi navê Ceylan Ekrem Umer şeva borî saet 8 êvarê dema ku ji mala xwe derketibû û diçû dukanê winda bibû. Bi gotina Kadar dotmama wî ya 14 salî ji aliyê YPG ve hatiye revandin ji ber wê yekê jî malbata wan bi tevahî duh li pîşiya navenda tabûra şehîd lawend li taxa Gumrigê ya başarê Qamişlê kom bibû. ji ber guman heye keça wan li wir be. Balafirên şerên hevpeymanên navnetewî li Eniya Meğmûrê êrişî çekdarên Daişê kirin û navend û bargehên wan bi tundî tobaran kirin. Çavkaniyekî leşgerî li bilindahiyan Sultan Abdullah a Meğmûrê ragihand ku saet 8 şeva borî balafirên şer ên hevpeymanên navnetewî du caran bi dijwarî navend û çeperên çekdarên rêxistina Daişê li gundê Sultan Abdullah dana ber bombeyan û ziyaneke mezin gîhandin wê rêxistinê. Heman çavkanî wiha got ji ber nezeralbûna hawayê û tarîtiya ziyanên Daişê nehat zanîn lê agir li bargehên Daişê bilind bû. Çavkaniyekî sivîl ji bajarê Xaneqînê aşkere kir ku 2000 xortên Kurd ji Xaneqînê tevlî heşt şeعبî bûne. Çalakvanê sivîl ji Xaneqînê re gihandin ku piştî têkçûna rewşa ewlahiyê li bajarokên Saediye û Celewla û hatina çekdarên Daişê bi wan sînoran ji aliyê çekên kesekî de bi destên bi tomarkirina navên xortan ji bo tevlîbûna heşt şeعبî hate kirin. Navenda borî jî ku nêzîkî 2000 xortên Kurd ên Xaneqînê peywendiyan bi heşt şeعبî re kirine. Her wiha aşkere kir ku ew xort çûne nav milîşeyên Şîa û navendên wan li Diyala û Bexdayê rahînan bi wan hatiye kirin.
پشتی گرتنا رمادی جالی رخصنا داعش و رژه هاتنا کوشبران بو هریما کردستان با آوای کی برچاف زیادتر بو بر پرسه کی کردستان جی دبیجه کود هجمارا کوشبران گیهای 2 میلیونان ریوبری را گهاندنا پارێزگاها هەولێرێ حەمزە حەمید دۆ 27 گولانێدا دیارکردن گۆهاتنا کۆچبەران بۆ سینۆرێ هەولێرێ بەردەوامە و دهایاما کێمتریش دمەهاندا نێزیکی 14,000 کەس هاتنە ناوا باژارێ هەولێرێ حەمزە حەمید دازانین گۆحەتان هاتک کامپەکە تایبەت ji کۆچبەرên ئانبار و ڕەمادیرە نەهاتیە ئاواکردن û kesên gotêne Hewlêrê jî yan li malên kes û karên xwe bi cih dibin yan jî xaniyên kirê bo xwe digirin. Ji aliyê xwe ve berbirsê karûbarên derbedaran li Herêma Kurdistanê dîndar zîbarî eşkere kir. Gokarên dareyî ya Herêma Kurdistanê bi hem bêzkirin û pêşwazîkirina li hejmarek zêdetir a koçberan û derbedaran nemaye. Ev bêtirî ji yek salê got Herêma Kurdistanê di krîzeke aborî û dareyî de derbas dibe. Ji ber got hikûmeta Iraqê ne pêşka Herêma Kurdistanê ji budceyê û ne jî mûçeyên fermanberan naşîne. Dîndar zêbarî da diyarkirin got hejmara koçber û derbederin li her sê parêzgehên Herêma Kurdistanê wê bighe 2 milyon kesî. Navborî rexnê li netewên yekbûyî kir got heta niha nikare govaşê bixe ser Bexdayê da. Got awayekî cidî di erkên xwe de beramberî alîkarkirina koçber û darbederan derabe. Her wiha da got mafê Kurdistanê ji budceyê bişîne. Piştî girtina bajarê Rimadî hikûmeta Iraqê jî ragihand got her derbederekî anbar û Rimadî got bixwaze here Hewlêrê dê Bexda biriya firokeyên taybet wê bê beramberî wan veguheze. بولتنا ما بردوام اللي پشتینا برک گره شرمولا لعمود نیشانا کوناریا دوره ده دریا هەمی ئالا ڤینراگەهاندنێدا ئەم بوەرەنە هر نوچەیەک گەلک شروڤەیان دەدا ئەگەر te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe Gulaliani Orient News bajarê Girkêlekê سعدون السين أورينت نيوز دربسية سیپاندێر کیش بۆ Orient News سوێسرا شێروان مەل ئەبراهیم ئۆریەنت نیوز هەولێر جوان الكردي أورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو أورينت نيوز فيينا أكرم صالح أورينت نيوز حسكي جوان إيبش أورينت نيوز عفرين إيمال كرد أورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى أورينت نيوز برلين ولاد بكر أورينت نيوز جميدانا آزادي لباجاري كوباني بولتنا كردي د أورينت نيوز ده یکو بهستیه نوت يكو ديتيا شوتاندنا چلگوندی و نیزی 150,000 دار لگوندوار کوبانی و ولاتی رایدارین کانتونا کوبانی سوژدار دکن. لمغموری بالافران آگر لبداعش خستن و 2000 خورتین کرد لخانقین تبلی حشد شعبی بون. نهروج جهل بجارتنین پارلمانتوی ترکی رامانه و دناور آکپ و هدپ هفرکی.
دوباره سلاف دل ترکیه اگر به هلبجارتنا ترکیه دا AKP رژه کو زاگونا هلبجارتنا دا ته دست بخه به دست بینه او وک پارتیندن لبند هفکاریه که بعد دا کو دستور کنوج ترکیه را اوا بکه شروعه بهتر درباره زاگونا هلبجارتنا و شرط و مرجن حکومت ترکی لبار ریاض علی یک جه پروبلیمین کل پیشیا AKP به سروکاتی رجب طیب اردوغان دسکنن او کو کیجان پارتیایه کوه ده هلبجارتنان ده به سرکوه او کار به 400 کرسی به دست بخه دا کو دستورکی نو آوا بکه او گوهرتنکه ده سیستما ترکی ده چه بکه کو ترکیه جه سیستما پارلمانتویی بکه سیستمک کماری او اویک به هجمارا بلند دنگدانا کو AKP به دست بخه و گریدایه او لهلکدن او جبو اویک پیکوره دوی AKP کار به پرانیا دنگین کردی لترکیه به آلیه خواه بینه او دوی مجاری ده اگر پارتیا گلان دموکرات HDP به سروکاتی صلاح الدین دمیرتاش 400 کرسی به دست نخست و راجایا دنگداناوی نبیتری دهش زدیبه درین دستلاتی جارکدن دبن دست AKP ده بمینن. لیلگوری کو ده کولانا کردی ده تیگوتن کو AKP کاریبو کو هجمارکه جگل کرد به آلی خواه بینه و اویک دریا اپراسیون آشتیه و پیدا کرنا هنجمافین گل کرد ده پیک هات وک راگهاندن و چاپ کرنا به زمان کردی. لیده همان دمه ده تی راگهاندن کو گل کرد لترکیه باوریه به ویکی ناکه و اوهین به خباتا پیکی که یا دست پیکیره یا کو شر ترکیه پشتگیری دکه. هر وهاول گوری چافدیران کو اپراسیون سیاسی مافی نتوا گل کرد آواناکه. اگر HDP ده هلبجارتنان ده 10 صدی به دست خست زاگونا 400 کرسیان و بن پیک ببه جبرکو ده آلین رکبریا ترکی هنه وک JHP و تفگرا نتوی MHP و پشتگریا HDP بکن و اوه بسه پارتین رکبر بن کو ده هندری پارلمانتویا ترکی ده خباتا خواه بکن و اویک و باندورک نیگتیف لسر سیاستا ترکی و روشا و یا آبوری بکه هفدم یک جه انجام نبسرکتنا HDP اوه کو گل کرد جاره کدن بچاره سرکرنا دوزا کردی با آوه کی سیاسی ناف کرد. لیل آلیه کدن و اگر HDP بسرکت پارلمانتویا ترکی و بکوه روشا کو نلگوری خواستکا AKP جبرکو اوه به تنخواه لهمبری سه پارتین رکبر بسکنه کو حمی وان پارتیان جبر ده لدجی AKP خباد دکرن. او دوی که ده پلانین AKP کو کردان تنه دریا خود در باسی هلبجارتنان که تینه بن پیکرن. لگوری هنچاف دیران کو کردین علوی و دنگ خواه بدن JHP و کردین سنی و دنگ خواه بدن AKP هروها آلین نتوی و دنگ خواه بدن HDP لکردین کو نبه آلین سیاسی و گریداینه و دنگ خواه بدن پارتیا ماف و آزادیان حق پارتیسی جبرکو تنه او خودیه نرینه کردی نتوینه او دخوازه هرمک فدرال ده هندری ترکیه ده بو گل کرد آوا بکه. لی آلیه کیدن اگر AKP به سروکاتی رجب طیب اردوغان راجایا کو ده هلبجارتنان ده به دست نخست دوی او لهفکارکی بگره داکو او کار به حکومت دامزرینه. ریاض علی اورینت نیوز مرسین. نامزد کرد AKP محسن گوزلکایا و ده پیوینه که طیبت لگل اورینت نیوز درباره پرسگریکن HDP ده هلبجارتنین ترکی ده داکو دیار کرن که پروژه HDP نیزی یا میه که او جی دخوازه دستور کنول ترکی آوا بکه لیده همان دمه دا او بسر ناکه و جبر که او تنه دوزاری و بریا خسرید که. یعنی ام بگاوی تبع او گوتنا رئیس جمهور بو دخواست 400 کرسی tabii vegavi dehruş haftaya ki maiyeci bu hılbıjartını en kup siyaset edikin daxwazên wan her tiştê zêde ama kayî werin cî neyên cî ew em nizanin yani em tiştê mezin bixwazin xelk bide serserî serçavî nede jî ew dizanin vêgavê jî bo guhartina destûrê partiya ku ekolî gelme nebe em dizanin ku MHP ye MHP jî CHP jî di aliyekê de hinek tiştan naxwaze ama eko nêzîkî fikra me vêgavê HDP yani HDP jî dixwaze li vî welatî anayasa destûrekî demokratîk bê çêkirin
ام دخوازن حمیایک نبکن بکن گش بکن نه برای هنگی AK Parti دوی meselede xelatiye kir ev xelati çi bu AK Parti ser 320 kursiye ve hebu روشا آبوری لباجار درباسیه پر زحمت بویه و صدما سرکه او بلندبونا نرخ دلار کو توایا آلاو و حوجه جیان پیوگریدایا و دور پیش کردن نافچه به تواهی در راپورا رودی چولی دا آگاهیم بیتر. دما 4 ساله شورشا سوریه گلک زحمتی و تعدگی های آبوریا همو دور سوریه لباجار درباسیه جی باره پیدا کرنا گپا خوارنه لسر ملی ولاتیان گرام بویه و سدمه ویه او دور پیچ کرنا حریم کردی جهلا داعش و رژیمه و یا هری سرکه ندرست بونا نرخ دلار ایرو تشکی سوال دکه دبی کاری ما بویب دلار تشخدیه بعجانا سوال دکه دبی کاری ما بویب دلار تشخدیه اسمانی سوال دکه صیدلی سوال دکه جبرگ ام بیجن بری وی سوری ری و کریبون ایرو 4 سال 5 سال افري طبعا قال لك اشكالات دبيجن سري هنت روبرو غازني ولاتيا پردبن دماغو دولار بلند به بيره بهايا هرچتي بلند به و دماغو داد كوه بهايا خود مينه ليش آليه خود بازر كان دبيجه امبراد طاق داتين تاغو بضاعت بكيمه سر انا بضاعت بلدك حتى بلدك قال لك مصروف در رجعيني كري يعني حاكمي هي دريده قال لك بارتيست حتى بضاعت فر كلكي بهذا يعني دبت دقات وحركات دولار يوم اوجي قلكي سوكي ضعفين بلند بدات كافين وغازنا زبون جميد هو سببنا اولويه قال لك زانقنا اولويه سوق حركات دولار او دهل بضاعات بهاب وتعذبونا مرسلات دولار بهاب ويا شيء التعداد كان شيء بشكل عامناي الا الكسي الملدب يعني الازمه قيل تجاري دكاناي يعني كان شيء تم في داخل افيسر بس تعدل كيتي تعدل في ملتي فقيرتي بشكل عام فقيره يعني انسان بشكل عام الجورفان وضعنا والجورفان بوهانافيتش يعني برد عدل ملت هات سرفان اسعارنا برساغو برسوايتان هاتني كاني ريخستن وسازيه چافدير لسر بازاري هريمي كردي ابوريا بازار دربسي وقت ويا بازار باريزغا حسكي غوغريداي ببلنبون وداكتبونا دولار هروها حجتها بازرغانان زحمتي اريه بود داويدا تعداد روشا ولاتيان رودي تشوليوريات نيوز دربسیه گره شرمولا لباجار عموده گلکی نافداره و دیروکیه و لگوری دیروکناسان و دوره که تمنه گره شرمولا ودگره 3000 سال آگاهی بیتر لوا جوان کردی دما گومیوان درباسی باجار عموده دبه بری خود ده کلکا باجار با آلی گره شرمولای دیروکی ده تمنه ویگری نزیکی 3000 ساله و هر مالک جعموده با آخا ویگری هاتیه آوا کرن و لگوری چیروکان گر سریانیه و واته ناو شرمولا بکردی اوه واره غمگینیه مزنه مد بیجن اختیار مد گوتن گو اف گرایا يعني قلكي مزن بو فربو دبوي چاغي سريانيا كري سرياني تديد صالح 1920 قالك هاتن عمودي العمودي جفيابون افتارا مي باشور جيرغون تارا تدي خريستيانا او قر كرين جبو چي جبو مريه خلي فشيرن بو غورستان وان جوان ابناف ليكري دهياما آوا کرنا عموده ده بتایبت دما رژیما بعض ده دوی باجاری ده گر راسی دزی و نمقاتبونه هات و لگوری با پیرین عموده فربونا وی گری بیتری 4000 متر مربع بو و نها تنی 100 متر مایه حرج أسري به حرمتك وهي قالك دوراي تلبن دانيانا تلمانا حوشك ليكرنا والدار وبرد ويد وأفقى مارا هاي دولاي راشاي وجبو خلكي دزرجي في جرينكرا وكي دينجي برجر آخر قبران ليدك سالب سر دهرفه بلدي كاره تشتكي بك جنيه الأف جريهان بهرفه قولوا بمينه ده بعض صار دين ويقدر يجري بحلو هران جالی خود شهرداریا گل لعامود خودین گر جبکاتین سوریانی سدم دبینن گوتانها او نکارن وی گریب سیناج بکن او بپارێزن. مجلس هەواڵی خۆنی سریار ئەمە ئەو داوا کردن ئەم هەڤڕ و نشتن ئەم نەگیان هەنجام کێ بەری 5-6 مەها دیساکێژی هاتن وێدا ئەمە
نیقاش کرد گو ام تشکی پروژاکی لورچێکن وەک بەخچاکی دەردۆرای بگرن دارا دەینن حارسکی ژێر دەینن دیسی گۆناانە نەوەخت و زۆرۆف و ئەو مەگۆ یان ئەم بەندە زروفا بم ساڵا ئەمێ ولۆ بنگەرەک ئەم کارێ خۆ بکن ji ber girêdayî di sê kenîsayî bi serê xwe em nikarin tişkî bikin. Şermola yek ji kelepûrên dîroka Amûdê ye wek çaxir bazar û girêmozan e. Herûha her nivîskar û rewşenbîr û helbestvanên bajar destpêka wan ji vî girî bû. Ji destpêka şoreşê de bêtira navendên kelepûr û dîrokî li Sûriyê têne dizîn û wêrankirin û yê godimîne wek girê şermola li bajarê Amûdê ji parastin û miqatebûnê bêpar dimîne. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê. Li kampa Dumîzê jî navgilî û gazînên koçberên Kurd avakirina xaniyên yên bêplan û ev yek dibe sedema nakokiyan di navbera penaber û rayedarên kampê. Orient News seredana kampê kir û rewşa penaberan nêzik şopand. Domîz yekemîn kamp li Herêma Kurdistanê û ji destpêka Kurdên Sûrî koç kirin ew li Domîz bicî dibûn. Wê demê her penaberekî li şûna konê xwe xaniyek ji xwe re ava kir û neplankirî bû. Bi çûna demê re ev xanî û kon hatin belavkirin di nava kertên plankirî ji aliyê rêveberiya kampê û hinek ji wan li kamp nadin ew bicî kirin. 806 malbat di kertên berelayî de jiyan dikin li Domîz yek û Domîz du hene û rewşa wan nediyar e û gazinan ji halê xwe dikin. جهما قال لك نخشة جهما ام عشوائينا نقاف هيا نا كهرباء هيا تفكر جوكي ما قال لك نخشن وبراسيه مش تخاطب وكفي عالمي ام شخرا هرنا قاعدنا تفكر امنتنا تدريدي وشغلي مال فيديو تفكر شغلي ما مشان دو كده شغلي انا مشان فادي دي شغلين وبراسي يعني نخشلو يعني نو قرابن مبنى الردي خدي براسي نخشة جبو ساسكرنا روشا وان مالباتان ريفبريا كامبي باليكاريا هندزگه هندن هجمارک جکرتین پلانکری نو آوا کرن. 438 خانی لدومیز یک و 216 خانی لدومیز دو دناف ده بحر خورتانجی هیا گودورا 100 خانی و جوارا بینا ساس کرن. لوما کومیته که آمده بویه جبو پلاف کرن وان خانیان لسر وان مالباتان لگوری لیستیا ریوبریا کامپی. ظلية ما تقسيم كيلو ما درجات دوناني مثلا حجم عائلة كوكيش صالي هات يا كافنتيرين مثلا كافناتيا صالي اگر 2012 بالتأكيد لدرجة أفضلية بتر بتن ما هي مثلا vulnerability يعني بجني يعني درجة يا فقيري ويا ضعيفية كل ده في عائلة شيء معوق هنا معوق نينن أفي عائلة دخلك هيا بارا بوتين أنا طبعا أفي همي أم داني نت البرد شافت خوار جرين ودسا كانيش خرا فرستر أول جرد أفضلية مهر سور آنگو ختما سور وگو پنابر بناف دکن بویا جه مترسیه که جهن مالباتین گو او مهر لسر فرماوان هیا و دبیجن او وک نیشانه که جکسین وجدومیز بین درخستن لبرسفا ریوبریا کامپی وصابو. ختمه عم بيجني موقعي لوكيشن مثلا برادر في عائله دهيتن تأيت سكن وما إنه تيلزاخ وجيت سر أساس تأيت سكن هايم تختمه زاخ الفرمايدن ده أمزان الداتا هاي مثلا باید از به هر منظمه کات مهاری کاریک جه طلب که طبعا امجبیر ناکن که ما پنابرت هین الدربه کمپی تقریبا ما 10,000 عائلات هین الدربه کمپی. لگوری کسین گل سروان خانیا آن گو کرتن پلان کری کار دکن گوه بری مها رمضان بداوی ببن. کامپا دومیز مزنترین کامپین پنابرین کردن سوری لهرما کردستان عراقی. زیادتری 45,000 پنابر لیجیان دکن. بشک جوان پنابران تاوی گو 2 سال و 3 سال وانرو دکه چه بویا هیچی دناوا کرتن برلایی ده جیان دکن و دخواز چارەسەریە کش خواره دکن. جبو اورینت نیوز رود ابراهیم کامپا دومیز. ده راپورا رود ابراهیم هم گشتن داویه بولتن نهاج دوباره کرنا سرنوچه. شوتاندنا چل گوندی و نیزی 150,000 دار لگوندوار کوبانی و ولاتی رایدارین کانتونا کوبانی سوجدار دکن. لمغموری بالافرین آگر به داعش خستن و 2,000 خورتین کرد لخانقین تبلیغ حشد شعبی دبن. نهروج جهل بجارتنین پارلمانتوی ترکی رامانه و دنابرا آکپ و هدف هفرکی.
بله تماشاوان هجا لبرن گشتن داویا بولتنا ایرو حتی بولتنا صبح هر شاد و بختبار